yari hano yumva mu modoka aza mu nzira zitagendwa mu misozi. Urebe filime abantu bo barazumva barebye kuri kamera imodoka zamaze kuza. Urebe filime witonze umugabo avayo nta gupanika ni gake gake. Bano barabibona basiwe twatewe umuntu wabivuze yarakutse amenyuza ibintu yavuze twatewe tango bayivugamo sa niko yavuze. Urebe twatewe yarari gutabaza ngo ninjoro arinze ibipangu noneho kubera gukuka amenyo sikuntu ngo yatabaje avuga. Urebe filime yazimye amatara nta gapanika. Urebe twe tukorana n'abantu bumva. Urebe we cicika dufite kugenda barakokinga bucece mugire bataragira. Iyo filime aba bagabo barabicanyi abagabo n'indwanyi batoreshwe muri Korea y'Amajyaruguru. Twarabonye umwitozo bahabwa. Korea y'Amajyaruguru biyita igisirikare cya mbere ku isi gikomeye kubera ikosi bakora, kandi nanjye narabonye mbonera kosi ntabwo ari iry'abantu. Twarabibonye muri episode zabanje. Abo nibo baje bameze n'ubundi nka nimero 66. Urebe binjira mu nyubako iri mu misozi. Ukira arashaka kwicira agent Kim. Binjiramo imbere